Wow. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Yele tua de nei tu ale fiafi. Sa mona tunu pele. Ya Fifia lava le nganga e whataru whātu le nei tu lao le fiafi. I le suafa malo, ma le suafa perpelo le tātori, ma whaolo i su ki wiso. Ia ve yelo leo e whai masui o sunga te tai. Ia whapea fua le sike e nei o kilangi. Ia whataru whātu ai a te o tō ma lawa Samoa. Whai ana mai mua mai nei ala ata, po le tātou lai foi. I le nei tu la le fiafi, ia whataru whātu le suafa i su ki wiso. Su ai sunga i whawhengai, ngai so o se whata whai taulanga. Ia whapea fo i sunga i Aoao mi te akono manatou patua. Ia o ngā tofi fo i le tua pa ia la whaingaruenga. Ia le whangaruina fo i ta mama tua ma tina matua o karesia le masi fo i leo ainga. Sina fo i tono ainga. Ma oto malawa ia whatalofa atu ia te oto malawa. Ia ngata fo i lea. Ia o ta mama tina uso mtu Feni. Woma e masani na tatou por karami. Si ke e ne au kilangi ia whapea fo i tupuranga te rabou. Mai whanawiti. Ia e fo i perewi inga le tua. I tātou tai le ola mani malosi. Ia leo leonga mali pui puinga fo i. Lau whea ngai e fo i tātou ma whiau ma ngā ruenga masani i whai wa marofirima. Ta apea toi fo i a whanau iau on. Ia o nenewa toi maua ne lau lau. Ia na tātou toi mafuta. I le netua la le whiawhi ia fo i eima. Pa maulunga e pili i ngai le tua. Tura le whiawhi ia ai. Ia nasa mo we si sira mai. Ne to so ona tātou porkarame mo nei vai aso. Ia le tātou tusi lava lea le Korinito le whaawawina. Ia le wata to iei ni le mo mor Korinito le matau pe wha. Nei whai upo ia tasi lima. Pe nā fwe ina ma wha aso atua mani au auna nei. Ne tura le whiawhi iau. Wa first to fa no Samoa ia pla fo isi upu petalai mai le Atua ia fa penau na lu itawina mo fa malusia e fo i le tātou sauwaringa po le tātou fōlanga wa i le whaingofi i le nei fai unga fo i le nei vai aso ia na hotu si sila mai lunga le tātou peno ia o tausioloa i mea lilo a le Atua po the Stewards of the mystery of God. Ia whaasao i fo e Samoa pe a peo sefa puna tinga o ngau ke le palangi e ke sila mai fo i lunga na tātou wala ata. Ia ele i alulua le tātou porkala. Na amatalia tātou se talo. Ia o na tuatu wala i la no masani fo i ia la sunga fo ia panga. Ia po sunga taitai fo ia pasta sua. Ani tunai ia na amatalia tātou porkala se talo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tamama to te whaftai alo wolofa maluanga le lei. Ia lau fio me malawa. Walawa mea le lei na tupu ma mato whaia le nei aso tama. Ia fo ia le inga ia te oe. Awana le se anoara o fio mato te le ala whai me whanunga le lei. Whanunga manuia i le maua le marusi. Whaatino ia. Kufuanga o malawa ma porkarami o malawa nei aso. Na le leta mai fo ia tulubi inga ia te oe tu mau ia te oe na si o fa vautama fa ftai ta mau e to te ina mai o lato soifua me se mato wola i le nei tu la o le fiafi a wale mato pokalame pe o na masani ai ta mai mato te balawina oe fa tasi malonga pa ia te mato peso soani ia te mato le nei tu la fiafi fa manuia tama ia la tau whaia na mawara banua e mai moa mai ma whaafonga mai ma sila mai i le tātou porkaname ne nei tūrana whiawhi whamanuia o la tau loto o le whiau mo le whauseina lo mano tamai pe nao na tupu maola whaatoi la loina i le malo le pōrini a mai se whai awa onga tele o awa onga se i whamamau ai la tau aia ia maua le tala le ia te oi e suku miso le matori i mara matou whao o manuia mai fo i ati maua ia fesusuani Matamua fo ma le poto mana tamai fa penao na fa soa to ero fiong ba ia te la na ngata po lefa manuia ia pasta mai u fa penao na fo ina na mato pokalame to le na yuso fa penao na tapo po mai tua ia fa manuia ia te la to fo manuia ne no fuanga fo i le vinga ia te oi ma
ai fa manganinga sa matu se ma matu la ngania so ono oi su matu ri ma matu men oi ya fa le fa trati mai lo telefoni o ma mai ya so fa la vana tatu li ma tatu fa o Yesu Kristo fa tau fa tu ai to ne tu la fiafi ya ta ton ya penana man via ya to for longa por to sabringa fo de sai fo i mare ne vai aso i fe am ngara venga ya e la vaso le fengo fie o ya so fengo fie ya tato matala fo ya la ngaferta to por kalami lui ma fa malosia oi asia ina ya tato tutu mau ona lo lama per fili mare ma ona malo de podiuli na ona fa to la loinga i tato ya ali tato tutu mau i rupo le Atua ma tu e tato of tau pena foi un tato tu ma te atoi foi i so suma fili wala va se mea lo pena fa ui o le Atua ne tu la le ya pa no nango pe ma pena na pi mau pela wa mai le Atua ia tu sai foi mo fo launga i nei vai tau o le nanga amen ya la to le no le ai le luia bona wole fatasi me foi si au so e sto Tolo, ya. Benana comunidad de Atua ya. Sungare. Ya tonu ese. Se la lao foi na tu fatasi me uso por usar una foi ya e fai. Se toro puro usare ni te tai se maros. Maros ni. Ai o tau singa long tu tau singa le tu. Ya te va tu no ale su. Fai. Veisdalo. Tai foi sungale, tai foi o ma peno le fiafi. Na on foi sungale Aoao ia moni. Ia mole le no le lei te fatalu fatu Samoa ia nga wa uma le fatu lima tu la ona. Ia ma no se fu mo ia ma langi matafi sutato tenu Samoa ele ngata o mene o finga pa ia le Atua o la tu fatua. Ia e kale si fia o wo ma pa anga o fa pena ona tu mai tato po kalami ele ngat fo ne fiafi a stofi tai masani ya o isi fo tato ministry pe ona au natu ngol tato global tv fa ftai fo mo le global kingdom tv ya mo le au natu le tato CK ministry live i lunga fo yo le ala ata pe ona ya le fiafi ai fa ftai le mafuta mai te tali tono ya ini au fo fuanga ni me fo pe na ona e sauni ya le fiafi ya po ngai fo ka sauni ya ufa no ina malo taimi tato te mafutai ya o le tala lava au na le Atua ta ia maua se ai o le ne fiafi na upu ya le Atua ia fa pena ona te ina ai fa malo si ai tato ia mauna ina ai tato mo le tato ngaluenga fai ina ia tato fa lo te le ina le upu le Atua sa mo le tunu Pele le o te bo lava Malae ili 𝚟𝚑𝚙𝚎𝚘 i me lo tupu ma lo tupu fo li tio fo i sa no atu le faolo Yesu Kristo ia Ioane e tu se falinga ia e tu si mea ua uma na tupu ma mea o lo tupu le na vai taimi ma mea ole a tupu me foi na le te fa ia o lo ola la fionga pa ia le Atua o Yesu lava le na feta la e o le falinga Aoao o le larangi ma le tusinga la fionga pa ia le Atua o ia lava le anga pa ia lo fa pena o na fasoso ani ma uina mai ma fa manatu mai le upu o le ala ma le moni ya te tatou le foi la ia tatou pukalame le ngata fo tatou sike ministry au isi ministry pe la uma nei vi ia le Atua le porokalame matango fie e au aina ia vea tatou so o le li o Yesu Kristo so o lo inga pei lava o le taita pei al master pei al teacher no ele se me solmuri ai ele se me e fa vai ai o vai fa penga training ele se lida e isi lida mole fina ngalo le Atua o vongi ka ko pe isi lida e ngovo mo ka fasinga ka mai lida o la ka ula ka o le nganga ia o le fiong pa ele Atua ina ia ve ta to mai e fa ma losi ma pasal ma lo le Atua ile o ko ia ve ka ko vo le fa am pasa pe o am pasa o malo te tasi tono isi malo a wa vea ka o am pasa o malo le Atua i so se no fuanga so se mete iai tono ainga o a onga ta ronga ia ve ai o am pasa o malo le Atua ina no
fe foi me o lo fa penga o nga ye se fa la putonga o lo fa penga o nga awai ia fa lo inga me fa lo tele na tala le o malo le tua le o ka ko ro nge ia ka ko ro ka wo fa a le wo mai lava ia ma o kumu foi ka ese nge ku ia ma wo ye foi ia wo ke longa le ai a session nge la langi wo le ese ke le fongi wo le ia le me fonga le add friend ia o isi wo million of friend bo kaua o nga ku ia ai singa upu tala le o malo nga friend ina ia fa pe na ona pe o le winga nga ministry ele fa pe voi le nga fa ia ku le ministry ina ia fa lo ai kangaka ai alo na watu le ia ina ia se ava noa ma se au nga o upu le Atua mo tatou ia pe na tila fia la tau fo i o le tatou ministry ia o le triple L o le love light my life i kau nga ia te tatou mo le le lofa ina ia ka kua lofa ia nganga le loko keli ile ngako le ainga o le nuu o le lalolangi a to le atu nuu ia tatou wa lofa i ka ku fa sulu atu le malama pe o sulu ia foi tatou Yesu pa penga fo ka ku fa sulu atu le malama i ka ku loa ia manga o ia ola se nganga pe o na fio mai Yesu mo fa ola ina tatou malave ina tatou mai le sala ia o fai fo ka ku ma basa o le lava visiona ina ia apa atu mo fa ola ia peka ko sainga apa aku fa ola le sainga ai le apa aku fasioti mai le sa mo matoso mai o ye ilalo awone ia batu lunga va ai o le upu la le Atua mo tatou pe o le ia lunga o tausioloa i mea lilo le malo le Atua po le Atua the stewards of the mysteries of God ma te fiatara no aila nei fai upu ia lima inga ia pea fai atu fo i se whamtalanga ia ele fa tope lauina ia tatou fa marosi ia stofi ia va pe lua pe tolu nei fai upu ia langona i tatou le mea lo feta lai mai le Atua winga ila na upu tustusia mo tatou pela o le fiafi ia o tatou tausioloa po tausimea o oe le tausimea lilo al malo le Atua o au le isi pe ona tusi a Paulo o mea nei o mea sa tu ina atu le Atua a sili la mo ka kongia fiafi samo o le ane me ka o tausioloa tausimea steward o le ane nga luenga fai o anga me fai lua o mea lilo ale Atua le kalamo ai na apostolo Paulo i kuma fai upule ia pe ngo fai aku sa mo po poto yo sa mo tu spa ia i tangata wa ia la tu fai longa mo lunga tu spa ia ai se ma wa fa kolo aku mala na o ne fiafi me vo ma fai tau ma so ia ina i fa pena na to tapu ai ro tato o langa au ona as ambassadors of the kingdom of God the Christ ina ia tau le fo ina oe ele fa pe o risi mai ingi misterio fai kaule le fa to le fai kaunga tu se Korinito o re kasi lea tangata tausi o loa i mea lilo le Atua o apostolo ni o Paulo pe nga foi pe ten ma le au so fa pe nga le u tatou au ngatama o profeta sa mua atu ia te tatou sa fa pe nga au na mai le Atua o ila tou na sa tausi o loa pe sa tausi mea i mea lilo le Atua le o ma ka ko vai nga kaimi i o lo fa pe nga fo i ona fa o pe le fina ngalo le Atua ele ngata la le au apostolo ia o mai o ka ko vai nga taimi le nga la o ia lunga la tu fa mai o tausi o loa po tausi mea lilo ale malo le Atua oile o tu si lo tu sia e fa tau e winga apostolo Paulo ma ilantou lo iai ma kefa petelu ma Apolo o ilantou o tausi mea lilo le Atua aisa le anga la o specific lava tu singa i pe o vai da Pulefou ali atu leo Yesu ia petelu ba pe ngo vai aku o le hae me tausi lo o tangata na tia o se fale se tangata o lo fa penga o nga va aia ia ngi mea fale o le alu fale o mea umo tono le maoto le tupu o ia le na te whaawasenga ina na te replay singa na ke whaafo winga na ke whesuia inga nga kea
ngā ke whaakongo mea umai ko kongo o le whalo le tupu. The steward, na te tausia, na te vaaia whalelei. Ele laku le masa po le king wa umanga, ma lepe mea o longa whale po na maota. O le heia ngā aulo wau le steward ma ave ngā ave laku whale. Ai ala, me o le tausi mea, o le lana ngā luenga na te vaaia lei, e pei o le tausi o loa i te tongu o whale o tupu. Whale la o mino o ngea. O lako ia, e lako kea, tausi whale lei, they will take care of the heritage of maybe the kingdom of the king. O kongo o whale, ia pio ka kolofa i tala masani tato ia tamo Yosefa. In a war to o ia, tasi le tangata sa ave il whaatua tuanga. Na te vaaia i te tonu ora, o le whale le tupu, o ia le na te a tausi mea, e le ngaka o le whale, au le nuu atoa, e se a wa ave i le whaatua tuanga le tupu. Tasi au auna mulimuli a Isaia, tasi nā te o loa, o a mea e le ngaka ke o loa, it's always after the heart of the king, the heart of the master. E le mawhai o ngā luese, e le mawhai o ngā mawhai esi ngā mai no ngā tiute, mai te tongu o le whalo le tupu, po se whalo se tangata mau o loa, po se tangata milionea. E whaape nā fo i la, le tausi o loa po le tausi mea le apostolo Paulo peo na tātou iai ne fiafi. Ma whaahali mai a te tātou, ina ia tātou loa, e le ngata o Paulo, a oi fo i mau, o le tausi o loa le atua. Ia se kaku whai kaura whai mua whai mai a. Ia whaapea o le manato o tangata ia te i mātou, o au na keriso, o au na fo i e tausi i upu lilo le atua. O le nei, e su e ina i au na tausi mea, ina ia i loa le tangata ua whamaoni. O le mea matua, mama lava ia tau, mama? What's English there? Yeah, 3. Now I am not at all concerned about being judged by you or by any human standard. I don't even pass judgment on myself. Matua, mama, lava ia tia o le whamsino ino a ue oto. E pei o le whamsino ngā tangata. O te le whamasino lava a u ia tia. A wā o te le ilo ifo loto so se se. A o le tau ame torina au i lea mea. A o le ena te whamasino ina au o le li i lea. O le nei, au ato te whamasino i te tasi mea. Ai o le ao o mai o na po. Se ia fio mai le li i. O le na te whaamala maina mea lilo o le pōli uli. Ma whaalia whiriwhiringa o loto. E ia iona ta itasi ma tau le leia e le atua. Samoa, peo ia ku visiri. Leo kako wawai, o le ale meka o le kanga o le tausi mea. Mai la apostolo Paulo a. Ua manatu tangata o i mātou po i la toa. O au auna keriso e tausi mea i lilo o le upu po o mea lilo o le atua. O na tātou iai leo se kako visiri ni e fiafi. O ana ia mea lilo. What is the misterio? Ka unga wat laku kalisia. O ange misterio ale atua. Lo kalungo ai la apostolo po tausi mea lilo le atua. Lo va penga fa lo era apostolo i. Ia o ke longa kele e kango ngi fai kauli tusi da Korinito. Ia fiku ngi mea ka uolo iai po ngi mystery lo iai nga faahali ele atua pen faahali e Yesu. Ia il apostolo o Paulo. Ia e kasi ia foi se misterio. Ia. Po o se mystery, po o se mea taua, mea lilo le atua lo iai i. E ma ke fia se ua ia te tātou sa moa ngi atunu. Po nei taimi fo ia maso se si lo fa pena mai mo mai. A wakako roala e iai fo i mystery ale atua. A ngai mystery. Ia ele fa pe ua misterio ia ma lilo ia. Le hai ule o umba nga fa iloa. Nga fio mai Yesu ma fa iloa mai le telea o mystery ale atua. E fa iloa e awala mai a keriso ye Yesu.
Ai o se misteri o la lea, o le maki fia whae loa aku, o le memo mua, o le tala le lei. It's the gospel. Pe o le mea ne relo mana o la po solo inga la kurua. Ina ia whae loa vai, o le tala le lei, o ka ua. O ka ua. It's you. O le tala le lei, o ka ua leanga kea. O ka ua ka kea. Ta te tau aveina. Ta te whaasoaina, ta te lufi-lufiina I lou fufonga, ma lou anganga, ma lou loto. O le tala le leilea, o le tala le leilea, o le tala le leilea winga I lea, I le maliu o Yesu, ma lona toi soifua mai, o le tātou whaoratanga lea. Sa moa na tunu Pele, pea no whai atu, e tele ha misteri, e kele me o mystery a le atua. Ia ale kasi se ngā mystery. Ma ke fia iai, ma maka waku ia te oile ne fiafi. Ine ia whapena o na toia. Na toi ti mata ai, lo tātou penga makaku koe ai. O kausi wha le lei ea, le tala le lei le o uma o na wha o reina I tā ua. Lea sa kākari kongu wai. Lea sa tai ai. O lea wha mai na apostolo, wha mai ia wha apea o na manatu ia te I mātou tangata. O au na keriso. O au na foi e tausi I upu lilo le atua. Lea wai ma ai e sa moa I le tawhai langi le kele o meo kaku ki kilo iai ma se sila iai. Le kele o le mau gospel se leo wahali ai mai. Lange iai me ka o le true gospel, iai foi me ka o le false gospel. Pela o ma sea ni e fiafi. The true gospel lea mati tala no atu ai. E winga ia Yesu ma le tala le lei. Me foi lea le fina ngalo le atua mo I tātou Samoa. E ka kaunga vei ka ua ma tausi mea le lei, tausi mea le atua. Le lilo au mai le atua mo I ka ua. Inga ia ka te kia inga. I le tufa ina. I le 𝚜𝚑𝚙𝚎𝚘 I le vaaia. Take care of it. I le vapena le take inga kala take care. Ku uai mo ka ko o le fese mea. I vapena nga ia faa sanga kongu le gospel ia ka ua leo wha o inga. Like Apostle Paul. O leo kala ngonga ni ka malo wha mai a. O manatu o tangata nei ia wha pēo na manatu. O la tau o tau si mea po au na le atua I upu lilo le atua. O le nei. E wha whea na o ngai no. How did they know? E wha whea o ngai loa o le tau si mea lea lilo le atua me lea. Tangata lea. Lewe mai ala asu whameo le nei. E su ina le tau si mea. Ina ia I loa ai le tangata ua wha maoni. Wa ile ngai fai upu ia e rima sa moa na tunu Pele o vai aku kope ngei fai ka unga staringo ngei me. Oka. E uma kaseniu ke maki fai ma Feni o le Korinito mta o sul tolu uma. Ai ka ko wa imalia ko ka kasi kai lua. O ka ko ro ele itusi fua ina le tusi nei mo Korinito. This is specific ile ngata o Koriniko. Ai mo e kalesia fo ngi po. Matangata ile yona po. Ma ka ua ngi yona po. Lango ka ko o oe ma ora. O le tausi mea lilo ale atua. Tausi mea ale atua. Steward of the mysteries of God. Ele fa pena lo wingo o le lilo le mea. Ai o le mea inga ia ka ko o ka ko le. Wa mai ele fa to tuanga ale atua so sebea. Mai la po skolo Paulo. E longo fie na le tangata le atua tau simea le atua. E iai le kaimi e ina ai. Le taimi e fa pe nao na pe iloa ai le tangata fa maoni. Tau simea lilo le atua. Ia sa moa, au sunga i Feni. E kasi aska ka mai au ku lea pe ka sakta pe le ka ki kalkalangoa ai. O le kasi lea la mea lilo. E le o loa le ko kelo ngaka. Le tāua, le tala le. Le maliu Yesu. Malona toi sefu. Maka Pulefou o engo ke mi ngula e mai petelu. Na maktala I tala le. Tala I petelu. O petelu sa
sa ia kala ia le tala lei I tangata iutaia. Kau ngala toa whatua tua mpaptisoina e soafo Yesu Keriso. Ona maua lea o tauda me alofa. Ona pakisoinga le maua lea o tauda ngang pa ia. Whamai la apostolo Paulo. Lea o mai Yesu. Ua maliu mo o toa soifua mai. E le koe kausia lama koe whaiala isi meo kula foko me kausi meo rules of the law po kula foko sauginga. Whamai a e whaatua tua o le lofa tu no le atua. O whaola inga I tātou le whaatua tua I le atua. E ala ia Keriso Yesu. Le male me whakungira o ele ka ua pa lea o ngāle baptisonga. Le eirango Yesu fo intana no ma Ioane musu Ioane e whaku ia Yesu. Le whaia le mea kwhakuai. Ia ele aiso tofi whakasi. Ma o le maro le male ia okay. Sorry King. Pea o kau saola o mele vai. A me Yesu fai. E kaua fai mea tonu Wang sala na Yesu le hai. O le hata na whaia Yesu wha loa tuaila na rangi. Ua vea o ia ma. Ua vea o ia pesi tangata na sala. Ina ia sui I ka kou. We know that Jesus is sinless. Le aisi na sala talu na tupu mai do tatu o li whaon. Pera o whaku, o le tanga le lei. O le misteri o lea o leo whapenganga whikala ngoa aida. Ai beo whaku, e fiku. E kele mea lilo ale tua. Whaangali la apostolo o Paulo. Ia, pe tele akfo, ia pe se fulu, pe sukasi, pe fie me ngai ke loa vi ele li. Au isi ngā me kasi le maki kalango kwa nye fiafi. Ia maisi me ongo. Quite important. The mysteries of God. Ia wana mai ele kasi kau kalango nye fiafi. Ia. Leanga o le tala le lei lea. Mai es, mai le apostolo Paulo vamaya. E le ai seisi tala le lei. E ese aku mo le kala le lei lenga. Lenga sau la whahali Yesu. Ia apostolo o Paulo. E vi ele li. Maria ia wai. O nga ngei pu e lua ka ua. Tausioloa ma misterio. Nge ke ua ka whapesa ma. Ui, o longa la yangi me la mystery. It's a mystery. It was. But now it's revealed. Ma ka ua inga ia. Ia vea I ka ua. Ia usi hui kausioloa la wala. Lausunga. Yeri. Praise the Lord. Amen. Jesus time me ver ma pokala me si era o fala longo. So for o na netula le fia. Praise God. Amen. Manaya le fa utala inoi. Ma pokala me fo le sunga tita. O tausioloa I me lilo le. Fasa solo se manatu I le faswa taula. Pasi sila sa mo va pe na ia te o lo tuspai. Ele na elo tangata o mo fo I ma wala nga va ale o le tausioloa I me lilo. Amen. Praise the Lord. Ona asisila le al fa I mo mo na fa mai tala pa. Ia o to manatu. Pe ia o to va ai mai matu. Po ma ua ma po. O au auna a Keriso Yesu. Amen. Ua anga vaa I le tausioloa I me lilo. Ke le yo se pena sa unua sunga te o le tala le lei. O le tau momoli mai ia au auna. O le apostol. Ia Efeso. Po I fo ia Korinito. Praise the Lord. Aki kiro ngila iai konga. O le kālanga la mela ngai verses na kombo kong I le Korinito. E ki kilo le tala lei fa masinonga fa maoni ma le popole. Amen. Tala lei fa masinonga fa maoni ma le popole. Usana nganga fa mai ar kalapo. Loa le pau. Ke leo konga e maku ngaku. Wainga fele solo ko maku. O nga fa masingo lea. Masingo lea les. A masingo lea les. Mai le fai po lua fa mai kalapo. Pau wane me mga umia le au. O le fa mauni. Faithfulness to his master. Amen. That's all requires to a servant. Is faithfulness to his master.
But don't worry about judgment. Amen. Because there is a special day for judgment. My Paul, even I don't know what's in my own heart. Yes. Kele judge we are mele tono loto. Aisia, ona le loi Paulo. Ele kakang whamasingoanga ia. Nei mafuainga suira ngona. Yes. Dion whatu tato porkana me tole o fiafi. E ese i o le tāua i o le se whiau o le momoli lo langa te maro Paulo mo tato. Nganga whamasingoa Iesu o lo longa Paulo. Li leu lo Paulo whamai Paulo oi. Le ala fuka o mawara le ala sa o a kaungo savari. Saulo la i o Paulo i a Korinito kau mai a Korinito. Nana i si tato mata upu me susu mara mea ai. Na walewa na tauna watu na mea ai a nā e tōtin susu ele milk. Le akulofa me nanga i ele milk e vave. Wau ka kuka mea ai. Awa mai Paulo. Ke waka kau. Walewa o kou mako kua waka kau. Nela e koe whai taua tatou tusi le esere mana i tatou tusi. Whai mai, tala Paulo. Le whao ngā o kau whao ngā ku mā ua mā Paulo. E kau mo mole koe se whiau ia ke o kou. Se au aunga ia ke wiso. Au wale ai ka ngaka. Ngā ka kala koe ne mka upule whawha mai. Ia ko ai mai o mā ua o aunga ke wiso. Ele ese mā ua. E kasi maua nanga e ka ko karawanga foundation. Amen. Ve so ole le le tato. Na te mo moli ma foi au na i lava ya so mitus. Ki kilo e mo ese Collins ma ngalu e inga ko ngalu ngale tu. Ai kasi ele master le ka ki au o Yesu ke bisolea. Ta lo Paulo foi mai. Pau wale me manga o mia le kala le. Me lilo le. O ko fa mau. Aua ko ke pole. Yes. I'm not worried. Because from a single maya. I'm going to look at it. E iai na wala so from a single maya. Wow. O le sili la pena fisile toi le. Alela o te mana fisile toi. Wa e anga vaa e te tausi o loa I mea lilo le tu. Are you ready or are you required enough to be servant of the Lord? Yes. For this secret truth. O ngai, la sa ili ma Paulo e ka ngaka e whamaungi. Amen. Mga ki kilo I tato tusi e tanga whamaungi. Yes. Pau wana me require e damo. O whamaungi langa master. O malanga whamaungi langa master. O ngai awala I e ki popole, awu ki whiwhi. O ngai ko kele whuia kako. Si e whaia kuloka la koa. Te lo sa mo le whawhi ka whaia ngā lo sau fo I lunga nipo kalam. Talo ka ngaka. Yeah. Asia, because everyone in life has a history. O le whaia ka ngaka le ki ne maka mai le ne tula ne whiwhi masani le lo langa seike. I o ama avela uia background. Me solo ki ofo. Kare me kare mo me solo o ngoi mo muana mo muana mo ko e ese vai pongo e o le mo na kala but pero for me kala change things. Jesus change le ala o sa si a o ke vai o ai Apollo o ma kasian mo ke vai me ye o ma o ma fa rongo le samo le teaching la Onga e kele ia ko inga sikwelo wa e markemi. Yes. And gospel ko ki false gospel. Ele por kala mena masangi o maka. Sa fa so mala stasio so. Le mana ia foi era menga si tamitia. Se vai o mea wo leva. O mea ia wo leva le longo ia tato por kala. Wa ai mea. Ele fare pizza nga ke lo ai wa ai so pizza si aso. Pizza nga ka ole house pizza. Yeah. We call it house pizza. Ele so mak fe kau marka wa le house pizza. Allah si o ngongo le ka ai. Ai ka ngale fa ka so house pizza ma ki kilo le pusa. Fa mela ile fa ngonga i kua.
thank you for coming. I'll see you in hell. Promoting on me. Promoting on me. If I may, it's just Peter. Yeah, it's how it's just Peter. But more you need to be wicked. Pero I saw your Halloweens. You thought te va ye Halloweens. Yeah, ola so sa maka fo. Yeah, pawanga skai markau sanga ke vai ki ki vingo akai. Usabe vioga ka be ko fo ngana ko la ko fefe vale. Ya mo melole e whakaika. Yo ngami, me foi asa foi. Tala munia sa mo. Ngara telefon tala tunitala. Ono o lea e lea ka milo le ki apolo marfili. Yes. Onga le waka ka ngoi meio o mystery po meio secrets. Kele foi o kaka popoko la ulang. O kaka nga le leo la ko ngango secrets I kua o foi ngomia. Kua meio logos. Avela wa nga for su o kaka popoko. Wa ali e wingo logos. Ia kero kami o whaka ko logos. Arilo. Ilo le represent ma ye le kala le leo le malo sakangi por malo poriuli. So e ka ua la le. Sa va pela na ua kikilo ia. O se vaenga ka ua fo inga. Wa mai o tatu pukana. Onga ka ava peo ka kou kausi mea lilo malo. E kau funa ka kou ba ai mea ia. Onga ke ua anu ma ave mea e kongo malo le. Ia e le to si sila le Samoa. Ona e o to tele poi o tamiti fi meo Halloweens. Ia e o spau tuanga ia tu spau tua tafa. Pala e ai loa le luminga no tala stem o lumba. Na titilo la ia le whiaune mo moni mai e aka ia. Pe wa fa vai lalo le tala le. Ai fa marosi nunga fa pulu. A le fa mai le fa unga tatutusi. Ia le aso e mai e mea luma le malama. Ona fa sumo kuri o le malama. E fa diali uma mea lilo na luma. Ua lei ma se me pouri ule ngati. Asia, wa diali luma asia. Ona e le aso komisino. Ia la me. Mana o mia le tatoa. Fa mauni le tala le. Tau singo mea. Aua te popole fa misino. Aya. E tatoa tutu ma. Ma va ai ia mea. Ona te me ia e tere ona koe ana e whainga tā fōinga. Whainga tā I olo le tatu sawa linga me leo langa leo tatu ia. Ona o le telo secrets ia. Mai nau watua e whapere tatu pokana. Ona o le tatu anoi meo secrets. Onga lea aka koe oi mea. Ai ko ke le lo secrets le ko mea. Le ko ke maka I ads. E vai ads I wo mai ngai kaini a. O sawa kami sawa la ko Yesu wa sawa no vai o somali e ia somali e le po mo mai ia me lo lan me ho pena tam foi vena vi esele ma fo fau ai tato ma le mele na tato mata po la Yesu ala ka maka ko Yesu pero o somali e pois sai pa kulunga me ho pena ti o me lilo ia le fa ngar tia po lo malana mal e tau e distract ma ye ka ko o tatu fa no me fio pa ele tu le pensa no te sa silo me lilo mal o tala le o fa metala tu spa ele no tanga uma fo e wala tu lo they can hear it ne quero kaka for me I know Jesus really well so there was a story for nga na ko fa makana ai le lo le me pele ya tatu boto tatu Nela tau fai fale I ta o tu le fa o tanga e latu. Be o makari fa mse pe o. Ko danga de o skama la. Skama sa de le ya lo wa lo ko ka no me la. But le mo na telefone sa mo I le bole fa ngo fire ne vaita. Ono le sound system. Le ko yan. Bo ne la umber ka usang. Bavike. Baveke na umar kausanga parike va isa mo meia. Paftaia mo na isi au na tutoa tala le na si sa. No tu le po maleo to tu le tua. A mai se fi au na se fi am tu pula. Ai nga for fa malo se te lu I o tu pula. O oir tau si me.
O ia tausi o loa me lilo le tu. O ia tausi o loa to normal le tu. O ia tata whainga wenga o tata au auna to normal le tu. Au te wai whatau wa ale tamata. Te lei o se whiau, ma te lei o se nganu wenga nei to tona rugula. Nei mana o le tu whaunga. Para an mele whawhita ule le tu. Whamsingo. Ia. O le judgment. O le mea nara ua tupu, taimi, tau oso manonga kupulang whame, peke alu. Peke alu o a mama. Yes. Pa whenga whengi mea o a mama. Ia koe break down, ne mōri, kusaranga kuku me si a whina po si a tari i langa kento. Ia sauka kuku me. Birthday cake. Make a wish. Ia. Aranga sa si mea kau kuala o kento. Me kia waso mene mea. A taunga lango tu mausalita tu aisia. Ona taimini tauna whao ngātu pulanga. Tauna whao ngātu pulanga. Tu malosi mai. Tato woda, tato tausi o loa fatas. Ia, tu e watura mnone. Amen. Ese tāua. Awa, ora tisi foi lau sunga. O le apalai i whamai e loa le tausi mea lilo ale atua. E whamasino ina pe whamaon Pele ai. Si, a whai o le ngā tangia mai le mea le tonu e Korinito. Le taimi o apostolo. O ailanka ua le ale whapenga ngā tangia mai le kelo ngei mea. A e manga o mia la. A o kau iengi mea o lo whapenga o whaasasanga mai a tātou ngi o tausi mea. Ia kako loro tātou tausi mea whamaon i le whina ngalo le atu. E le whapenga kularo ku aralo inga e le apostolo meo whamasino. Awangi whamasingo pe awangi i susu ea. Pe awangi i aveangi mea i whamasingonga. Ai o le vaai ala apostolo ia onga olona o ia o le tausi mea o loa le atua. E iai lona sila fia malona i loa. I le saide la, o loo ka mawhai e whai loa atu le tala le lei. Po le tasi lea mea lilo le atua ia te ila taulanga o lea. O ia lea ngā wara awina e alu inu ese. E lo malama ke reila Korinito il mele. Ai pire la ngona le Korinito. Se pe ia polo. Fa me foi sau le ko sau. Ia. Wo pe o ka le fa maongi na apostolo po. Ya me a me ka apostolo. Bai o fa msingonga. It's good. Langa so inga ai tangata. Tausi mea le lei. Tausi mea le tua. Tausi mea lilo le tua. A fa mai polo e ofo ia te ia lo no loto. E na te le lo ina son se se. Al mele ko fa le wa ina ia na to iloa le anga ora ko o le la ko e ka mo fai ko e ka waki nga e Korinito le ka le sianga sa tina e mamarosi ia o ko e o se fa ia mo fa le anga ina e le kelo me o le fili ko Korinito o le ala ko ya tina ina la apostolo polungi me le a foi la manga o la apostolo ya Korinito fa ka li ko fa msingo wait a moment until the faithful one. E o inga fio mai le whamaoni siri. O ia o le whamasino. Nā te whamasino ina mea umalawa tangata taito tasi. Tauara le mea lea. Leanga e le whapea o lea. O le angara kako ngaru rue me tau si mea. E hiri kai mea so e o loa. O e ima mo lea. Stock take. E whalonga. Rako mea ngara whainga. E umako mai manga vai stock take. Langa me le se sue o lo po ai wa ver si o lo na po ne po a ko o ma ya ko ringa so ka ko ka va so le su fa e su fa me ya pia mai le fa ka o fa fonga su lo lo ngai me lo le mis o ka ko la e ai le kaimi to steward the mysteries of God e ai kaimi ya e so e mai ai le atua ya ke ka ko e fa masino mai foi kanga ka ya ke ka o le fa pe o le ale kusia mai ngili mo kanga ka sia la ka ko to simea lilo le tu ai ya o ha pa pe fa kwa ngi me lilo le tala le lei ai ya tangia pele tala le lei le ka ko mo fa tu fa ina tu i lo ka ko so i fu ola i le aso male aso Oi oi le ko amo ngi ya fa pa ngi me le Facebook po le api foring ar sa onga me le fa tu sfai tau o tu sfai tau mai tu sfai ia ta to tu sfai tau ale lalo i oi po le tangata ya
O lea fea loa iaku longa so ifua alo fa penganga. Mori mawinga ma kilo mai lina langi. Are you represent the gospel or something else? Ya. Pivo nga vakun ma se warning fo ila makanga. Fai te ke wakere ia isi kari kongunga ma isi gospel o sau ngikan. Ai vai oi. Ia e kilo antispa ia de tala limon. A Yesu Keriso. Le maliu fa mai la apostolo Paulo o le maliu ba to soifua mai. O le tala le limoni la. Si, le mala apostolo Paulo na tu si le fa mai ko e kartia fa mai. O uma o ko fa yaku ya o ko, mo o ko fa yaku fo ia ke o ko ya. E le ai se si tala le ese mai ka le no uma fa yaku. Le la vai woni ai Korinito, le anga Korinito la. O le kale si o fa penga ko ka wa ki nga inga apostolo Paulo. Vai, muy ara woria ko skolo Paulo muy le si va nga malosi mi se ko ka wa Faja fufuanga Paulo ya Korinito ke mi wole anga ka ufe ku ka ufa shoki ka ufa sanga ka ufa kule Atua ka ufa uma afa mai la apostolo Paulo ai ele vala winga ele pe profeta ngai yo asola e ya ga kule Atua fa uma feli mangu fa uma Aoao fa mai la apostolo Aoao vala wina e ati ya Korinito e fa penga foi la kau ya ka mo fai ati ya ese nganga da soul makere kalongo aku me ka ole kale sia lau kele wa ku foka ko me kale sia ma me la ku po kong pa da soul le nganga or ngaka Korinito ya lau kale sia fo ngai ai miromoa o tara mangele papa toe Hamilton manu leua o fe anava. Look after that gospel that God always give it to your hand 24/7. Le ngal tala le ka fu mga ko le sikala le vo le nga pa uma le lang. Le nga fio mai ma Aoao maliu ko soifua mangu malo mai malo manu malo pea. Le fu ka ku ki fa saungi ko fio fa lo mai. Dala mele ka ku fa ia veita uma ma tausioloa tausi mea lelei mea lilo malo le Atua. Ai. E le lilo na faka kio nga. Ai tatu ki tausi mea lilo le Atua. Ile tufa ina to represent it. Ai fa penga nga ka ngia ya ka ua. Si. Ke ho kaimi wo ka ko fa ka longa vai me ka o tala lei ko ase me ka ngoi. And never serious from the heart. Ka ki fa longo nga isi ka nga. E me va ma ko ngi fia. O pevo se fakaro vai unha se me vai. No. La apostolo le. Ele se kanga ka foi le nga fa penga nga eva sa ulo ave mane sa. Ele nga kanga bala au ma ave o mystery. Nga fa hali e Yesu ia Paulo I fa ringa. Amen. E pe nga fa yaku di kai minga maka ka ku bukalami. E kele, ele ka se mystery. Nga brevio Yesu ya la apostolo. Ya wala vai ele ka si le maka ka fa yaku nga ya. Inga ia e lo kasi le mystery ale Atua me lilo o le tala le lei il tu singa le kalatia fe mari apostolo Paulo fa meia o uma o fa yaku ya te utou po se angelu so mai lunga mai se sikala le lei po I lava au ko ke fa alomo ai muri ai e langa ele ese kala le fa mo ai se sikala le lei failas ese se sikala le mari kala apostolo Paulo meia ia ane te maia lo inga ia fa aliu efu wa I so wanga na apostolo Paulo asia le anga ele metle ke lo isi kaso markasmo tala le Yesu le na fio mai le langi maliu pa to so fu manu malo mai mo kako be foi le fa le kako gospel wa fa lo kala ngai kako makua mang ngai kanga ka fo ie ma tu fa le nganga ai ngana mai o fai fo se me fa le fikawi fa mai sel mele wa ka o le anga ai tale lei ta o vale ai na tale lei asia e sa le lei la wala ngai le kai mi fa ma sino ai ka ko ele nga ka kusi mai li mo le lang sole fa me foi ri fa mai gospel wa ri ia e sa o langa yo lai ese me ia ka ko ke ka kala ese me ia ka ko ke o lai ku ha ku le vona nga pio sa vo le tai a wai maua le kona maua nga le ava mai la apostolo Paulo vai ke le manga o ya fa msingo mai se si oko in other way la nga ilo le ia Paulo o ngu ngi Korinito makua
wa pasi aku kua maleang ia ai whaafikai le lofa tu noa le tua le kioa tusi aku ma a matanga tusi whamei ate o tau le lofa muti vale ma le lofa tu noa le tua i ate o tau ono Keriso Yesu ma le manuia o Yesu Keriso me foi le kau ki roa isa mo na tunu pele ele o koea ele o koe ku mamainga sa kangi ke lo meingi asa langa wai lo le iso kaimi but we are the carrier of the candle of the gospel langa ve maya aka ku le faia ma fa maong i ol mena le fa maya fa msingu ka ko a fa mai la ye le aso e fio mai ye le li a fio mai ye le li o le na te fa ma la ina me lilo pe na te toi au mai uma me lilo mai i loa ina uma ka haka nga whaia pea pe nga whai ma le lei ma le loto le lei pe nga makua whai ma lea wha ka ungu ua ia si o me whana nga i ka koroa si ino le whai wile pea mika ngaka whai la i o le kasu po ka korea e whai ma le whai ma on wai me ko whanga talengi nga ave o le kasi o le lua o le lima tali le lua ma le lima fa mai uru fa le mai au ona le ie ma le fa mahon o lua fa mahon i le kaspo nga maku ngai me la iki nga lo ke do tu fa ina tu ma lua ko anga kala ngo le tali le o le ma lo le tu o le me le ko fa popo i swa ile si lua ma le si au lima o le kasi ma le kele lo ko momo ma so lo ko ma le ko ya si lo ko ma e fa mai wa e fiu ke lo vaku le me ke alu nga lua inga e raku nga o le me lea fasi so le anga ia ele fa mai ia fa ele si kama alu ko fa mai lei o ku fao fao mai ia fao mai se no ngoma kwa le popole ia ko le o fa mai fao a fi malo fasi lo ia nga o lo fasi fa mai o mo fasi ka ke mo kongi le fa o le bela ia le lili va o ngifo all so se vai lá se mo fasi ko le vela sa mo ia ka ku makanga e ko kele ka vai lunga i me o lungo fai langi me o Facebook ma YouTube ia vai ka masenga ale wa ku vorisi o ko fase se ko fase vai ele vivia Yesu e ma vivia fase e ma sau ia ale lo ka ko le ia ka kilo tala limoni nga mai Yesu le foi ka ku fa kali lo to e fio fa lo mai e le ko e fio mai ai Yesu ka lu nga fio ku le langi i o kali le ia le menga ma ku yai nga fio ko Yesu o le tu si a luka fa mai kali la ia la me ko kilo ko ia lo fa mai e fa pe nga nga lu aku ia e fa pe nga fo yo ko e fio mai o ia le fa mai si o nga fio mai la ida anga fea we still waiting o le whaakari la le whakarei ka ko mea ia ka ko mataala wa tātou te leiloa le aso ma leitu aso e toi a fio mai ai le atali o tangata si whaafetai le atua na fio pa ia isa alanga ele o tu fawina i tātou e la apostolo na tusinga le anga la tusia ku ia Korinito ale fuko kusi mai ati tātou whamele e iai o na po e ta itasi ma tau le leia e le atua ele fa masino ina o ngaluenga e tusa malau ngalue ele tausia o loa o mea le atua ma mea lilo le atua si o vera ka o makausi o loa tausi mea ia ka ko tausi fale leila o loa le atua o loa ale o ale atua le wa ia ka ua ia ka o fa o nga talai fa anki ngaki awangi e ko sa mo sa ka ia ke ka ua ia tale le Yesu po parangi pe inkia pe sainga pe haru i mala ko sa mo o ho ke fili ka se longa ke kau ia sa mo ka ka ngole ia le ai e makwa i ka ua tale le sos fa mea fa pe na lo fa mai o le atua ile the whole world ele va pegar o mengo sa mo nga le ka ga ringo sa mo ai fa pegar ka beta uma tausi mea le atua e tausi mea ma le fa maoni mea lilo le atua o sunga e se ta o ni ka wa ka ko kilo ia
Eu foi aí a Aoao, eu foi a Maua le ma que chia ku nge fiafi, kai foi singi ngai Maua le. Ai pe ngo foi aku. Eu se kai mi o le si mi ngol kala, eu se kai mi ka ku fam singo ai. Ar kai mi e fai i singa luenga le lei mo le malo le Atua mo le fina ngalo. Do the work. Ia fai ai le nga ka favari ko mumu. Hei se me fai al kala le malo le li. Kuskusini maki o, kuskusini me fai o. Ana sa me fai. Kam fai nga ia vea I ka uma. Tausi fa le o le si mea o roa o mea lilo le Atua I tonu lo ainga. Mea lilo le Atua I tonu lo falfai nga luenga. Mea lilo le Atua I tonu lo e kalesia. Mea lilo I tonu le Atua I tonu lo ministry nga ke iai. So se ministry. Mea nga leo ki whawhitai au I le Atua whamaia. E tasi le nganga pa ia ae lasi ana mea alofa. Inga se iwa nga e kalangoa mai kusi pa ia masei. Baenga o resi, baenga nga I mea alofa alo ku whaiaku. Lasi means what? Billions and billions and billions. You know, ia whawhisenga e kako. Nga iwa. Well, God said, not me, not us. E lasi. Lasi. E whakua rami, e lasi. So o wala ke fai mai ka mai se ke manga o ama ke ia peia o sunga o fen. No. Ese ana me alofa, ese ana me alofa, ese foi me alofa le tu. E mai le nganga pa ia ya oi. Ese uma. A fai ongi me alofa ka rengi pese. E ma ke pese uma. Ai ese ale le ofen. Ese foi lo leo. That's how it works. Me foi le e kausia o angi me ale tu o e kausia. I mystery. Le Atua o fa penga o mai fa. Me lo e wa ka ku sa mo ka me singa, me pa ia me singa ngu, me singa ainga. Ya. Lo inga la fa me singa nga bi o ka ku ka ngo fo le side fa. A culture man fa ngu sa mo. Ala tausi o loa le Atua me lilo le Atua. Kira o fa me melo ia ma e fa ai keke ia. Pe ma fa o si ka alo ia. Sa o po ka me ngo ngi ke po fa i ngal pe ia. Pe o se show sa o ngai o ngale Atua le Bole fai o fina ngalo le Atua o fai o le meu show. Pen mo le kilo likes. Share. Ma ia like o share. E lo si fai nga like mo fai nga share ka ko o le tala le e fa la tele atu malo le Atua. O le fina ngalo ai o lo fina ngalo mo lo. E ka mo ye share ku le upo tala le. Ya pe ke likes. Ia lo le Atua le ka ki fai me ia. Ku fai aku sa mo. Ang minister na umile I kami ngai le mai la e ka fai aku. Ro nga yo ko share lungo le milionga. Avin. E unga pa e unga black and white lungo le Facebook posa. O le ofi comment. Ya le lo fa ka u foi le sua fole. Le cheka ko ka sa mo fa ko o ke fai lunga ka ngaka. Ma me nga ia e lo show me o fai ngai. O se ingo le tala le por malo le Atua inga ia o ku kangaka uma. Ia. Ia va ninguém kusi pasifia ka ku fai ka o se asa ka ku fai ka. Ia vai ngai me le. Ia e kasi la le melia. Tasilea me lilo. Ia e si me lilo yomo le fo pe o nisi kusi luma ka ko ka ia fai ka. Ia ona singa. O lo ala nga. Se tasinga me lilo malo le Atua. O le tala le. Yesu Keriso o ia le ana maliu mato sei fo mai mamanu malo mato o le fo ila ta tu fa ta ko su ni perdón amen ya malo asa mole fa mai marsisi da mai fo haleluya ko mini mai fo ta por kalami le tu la fi au sa noa au la versa noa ngale sunga teta. Se volta volta tu por kala mene tu la na sang. A to me to fan mo to e pe to fa manato tu ya to e le tau o lo wala winga. Amen. Tau o lo wala winga ma le fa wa ina le ma lo fa wo pe na na. Fo ina le tu ya to e. A pe na na e nga lu e ai pe au nai. I le na fo to vini le fa pe na na e ma futa tu e nei tai. La la pe lotu. Pe la de kalesia lo pe na ne ngue a merta na po ia nga lua o lo ona Yesu Kristo
Ia ngā lue le whaavai wa omana o wholaina mei le atua. Tasi ale whaavai nau Yesu ke viso la malea. Aue te ia ngā lue ma e manatua. E tofotofoina. E tofotofoina pena sa ono sunga te musola. E au ngā tofotofoina. E sa ili ma iei po feo iei tā loto. Po iei tā ua i le whaamaoni i le tātou matai. E tofotofoina mai foi po le a se umi lo whapenau na e tū wai. Po le a foi se mana onga nei totuna lo loto. It's testing the trials that's been given to us when we serve the Lord is to see how much you really want. Praise the Lord. Or how much does the gospel really means to you. Amen. Ona manatua te malau so o pia le pia kamano o bete wa. Se foi ade ko ngalo. Yeah. Me Yesu e kai la kaka ya ke o e umara la so. Yeah. Kirioki, me kirioki. Kiri. Ah. Ngalo ki ya. Ngala kala fonga le penga foi ka ko. E kai mi ke va ai fo ia kala ia ke no falo fo ia ngore ko fingo i o makor ka. Ia poni e fainga e ki do fo penga fo tana le. E kong fo ia nga ka ko mang. Pe fa no ko fo ia le fai ka ka ia isu. Ia. Aisia. O nga le fa meta la po. Awa ke fefe. Awa ke popoli. Anga ia ia la so fo si mo ka ka. Pauan mea o ero ku mau. Mankua o ama ka menga o kufufunga. O ngai e ko kele foi o ka kufu ma love Jesus. Jesus, oh I love you. I love you Christ. Anga o fai mai a ka ka le ku mo fonga. O ka ngaka fo me. Pa fikiro. No fe o ai ya ka ku ka le. Po mai no querer o ka ka. Ngo ngalwa lokua. Não falo mal lá o que caiu como é isso. But you know, but it's a real trial. O se makua I se ngalwa ko foinga la verta tu ola ngalwa leri. E fainga ta. Ai sia. Ona o malo le pu podius. Ke le yonga access in meo lo lang. Ngora kala fonga de a o nga me milo ka manga le po kala me ngo social media pa ma ko ka kong mo ka ko kile ai le lo le fa nga ina nga o le pawa nga le malo le podi ko fainga nga la lo me ia le malo le tua ele le ta malo le na alwe sa I di fo le va o no ma le mena no fo le va no media susu nga tamano na mo ai nga waku ka ko foi fasioki nga ia awangi au mai lunga social media si ka malo ia ba vai la ni mena tu o foi ka ka fo me yo ka mo le masi ko sa ko foi ka nga ka ko losi me wo manga fakapula ele tu e losi Ngone penas tala sapo. E ele pau malo podiu. E foi nga kau foi kape e ele malo le tu. Pare e kau lang ka ko malo sila ho. Malo sila ko kala. Ia tu tala lei. Ta wa tu tanga ta mai tala pau. Tala pau na fai. Me umana ufanga loa me umana maho fa wa tasha no ki fanga loa ro ma. O mariu Yesu Cristo. Wow. Man. O ki kau loko are mau le tara le apolo asia. Wow. What a devoted man to Christ. Yeah. Mai ar tangata sa fasiotia se tulou ia ke usano. Nga feka lai sa o ia Yesu ke viso sui lo la. Ili fa penata o sa. Tiri tamu fai e fiso somani a tulisi o viso tangata. I to tono lo ainga. To tono ngā ruenga, le hale mafutanga e whaalongo atu tana. Whai, hey, speak life. Speak life. Yes. Wai whai meile tala nai nā tu se whatot. O lo whaiwa lo i ele pawa. Le ola ma le oti. Yes. O ngai lo whaiwa le pawa mena.
Mai oe e fie talunga e ai la tofua. So ai ko angala fai no fanga i e makua ko whavelea. Wa ko makitiwa. Samoa e le penongia le upole atua. Peo tala fuena sa tu Samoa i le sa la mai e upu mai ana mua. Asia, ono le upu. E paua le upu. Mai le tusi yoane sa le amatanga le upu. Sa le atua le upu. O le atua foi le upu. O vaila, o mone mana tuma mai a tatou le upu. Ono le upu na whaungaina le amatanga e fo me yelo nang. Le wa tatou wa ye ma tatou wolai. E le mwhai whala ngau action na sui lo langa tangata. E le mwhai whala ngi manga i hoinga na sui o tau sang. Le e sui le upu. Le upu le atua le se upu maua. Au whala na wheta lai le upu le atua tono lolo. Te la ngona le. Aisha. O ne le mwhai ro limona tango tono lo loto. Ai mwhai le upu. Amen. Wow. E le seti. Ai la ngonga. E tāua e maare le mana le upu. Tana noa le whanau, tana noa le ola. Awa ni whanau le whanau e muia tata. O ne toi backfire mani mea toi. True. Le whamalosi o le tato pokarame mo na whiawhi. Whaunga hina lo wolanga au ne. Whaunga le mea lofana ia toi. Amen. Pero sa no te ese a tato mea lofa. A kongo e kilo e le fuare mo. Kusa o maa mori la va. A Samoa ese o maa ko test. Yes. E kofa ko mori mo moe onga. Ko e ka mori si mori ka sumuri. Ka mori si mori over sumuri. E foringa ko kusa. Ai ese. Yes. Tato uma tangata. Ai ese a tato mea lofa. Yes. Ese vai me alfa mertaling. It's different. Talent and a gift is different. Yeah. Zato porkala. Le fa malo siatu. Asia ono o tou, o tatou, o tausi o loa I merito. Amen. Nana merito. Ono foi a ona suia lo molanga e tuspai. Le upoleto. Ele lo tangata rai o. Fa fena lo tangata rai o. Ono tatou. Amen. Fa solo toi me lilo malo fa hey brother. Pole a lisi mela tato. A what va I mo lalo lo tangata. Don't look down on yourself up here. Oh. Basta si okay. Que fica lá ia no que o lo. Que fica carti no. Que lo que Samoa a one I vai lo langa o ne. Que lo. Mena no fet. Ese taulo langa le fi aule no bombori me langa to malopo. O stanga tamato ile le ama palpala. Ana fa fo winna isu kis. Sa mota watu ni tula fa pena o ma. Ele mena mata I pokala mesa. E punga akai. Ipu kongone o falo kupu singa ho. Ka Kusala ka e ki ai ka lapis. Ake loe ka ahatanga ngala ku hao mai. Hao mai koe fau ho. Ke lona sam. Oi puka maka ngai ko kusa. Oi punga ka ai mai koe fau. Sai puka ngoi puka. Ai mai koe fau pia ka mau botisa. Na ku diska ko muso. Wow. Ai lo oi punga ka Ke loe fa pena mata wele tu pieces. Pole ale ka broken in pieces. E mawhai anga fausi ino ele tu. Ma vea oe me whai ma mesili. Ta aisia, ono ta ua pali ino le tu. Pole a foi le ta ua vai ma ta anga sana. Aisia, ai fun ma futa le tua ia tau. Aisia, ono e whai le ta leo. E whai le ta tau tanga. Ono whai ta ua whai na vivi I le tu. Ke masalo ang fa PVV mai ia mai ko mo ka. Wa ma ko le ona au a fa ku le ko la au I e malo lang nge kula. Ai lunga se wala ku sisi kipira la au ko lu mu la. Ai fa ku ya ka ku kui. O ile ku wa. Bon ko le va can't stay long in something. But what God created will be there
for everlasting. Te whamalosi ra tātou pōkaranga. I whaungaina lo wolanga o omneleli. Ma mea lofa na tuatunga Isu ke biso ia teo. O oe ra tausi o loa le mea lino le atu. O oe ra tangata au na tona na malo le atu. A tonu lo taimine. Vale e taimo lumana I whaungaina I oe le atu. I to tonu o le nato winga na whapena ne au nai. Aisia, ona nei ele vision o au na le atua. I lunga ia te oe. O nei le vision o titilo lo whai au I lunga ia te oe. Mo mana o mia fi whaungai. But it's waiting upon you. Matala Yesu o lo tuma tutu I lo whai toa. Me o se tala mai a mata. Ulu whali toa. Tari sua whatas. Sila sa mo e toi a fea ea. E ta tala tua I lo whai toa I a Yesu ki bisa. Mana tua. O le iei fwere te apolo ina. O tala le tua I a kaino. Kaino. O lo nofo ma le fili I le whai toa. Le ungangi mai langa loto I a te oi. Nga ia o le ki E ta tala ai. Fea la whai konga kaleke. Ni nawe loa tala sa ngoa. A peo se whamalosi atuna ar tātou purkara. Moi tātou. Nela ile comments na ngo vai I sa. Ai awa toi titilo meu tonai. Ala vatsa me ele taimi au ngai fo. A te lo fatu toi titilo to alu toro ula. But just look at it and you say thank you to the Lord on Thanksgiving night. How far you have come. Because you do not know how high you climb until you look down on how far you have climbed. Hallelujah. Atu la no mun muli le faso ya su. Ala ia lo faanga na ia tatu o. Ya. Praise the Lord. Ya lo pati me yava. Te lava ma futa mai lo pati ya tu le tua. Ya, se ya George Tina. Ya, taile fa ma futa mai. Ya, tafito Aoao. Ya, talo fa tafito. Ya. Uma seve passa fa uma seve. Talo basta. Ya, maro lava fatua fo ia snap the slate to ya Atua. Alo tabai ya ale unga fo ia akita tsunami ya kopo tai lava mafuta mai ya mai lato malava o Pele junior F tuna grisome tai mafuta mai I tato mafuta le fiafi ya saria lo rua tai mafuta mai futua ya ma lato malava bi ele Samoa la tu Pele ia leo fai fo I le fiafi di tato a fasoa ia veja 𝚘𝚘𝚎𝚘𝚘 o le me lilo le tua le gata na ia tato fai mal fa maoni le o ia I le famsino sili le famsino ina tato ia po le alma fo anga na fai ai a Pele le be o se ma fo anga le fo inga ai na fai ai o me yo tato tausi mea tausi la ia me le o le mystery po le o tala le a Yesu Keriso na ia o mai fo I la na apostolo ma review ia le o tatu sia le fiafi a to ele nga fa ftai o le taliaina fo lo pole tu lo lawa mo lo mot ia po lo sa fo I pa fo I lungo le ala ia le ngata fo le ia o lo fa pena le mai mo mai se si vai nga le langi ia ma te ti alo fo o fa tu familia tele o le tu I la sunga ma la mai mo mai o mafuta mai ai anga lele Atua te so tanga fo le limta o pulava yaso se ola ma se marosi mai le ia eso so atu lava ia na tato foi upu ia ele male hoi tato tartara no ai wai pulaka ko ia ke mi mai pe ko lu ka usanga o fai Korinito au ke pole au mo fia pe kamo si ke ministry stau tu atu mo o mo le fila ngalo ia vai fo I ona le Atua fa pena mai mo mai le fia fatua kala si fia o wo pa anga nei tatu tu asin sina lo tatalo pe mo ministry te tasi ia ale atu le Atua o le ina fo so fu la le lei ia te to ma tua ia ni si fo fai malanga mai sa mo le atu no ia ve fo se fai nga malolonga mai le atu ni vai taimi ia o se bi inga fo le Atua o no wa fe lai mai ngai nei ia ai fa ia ai fo ni si wa fe fo le fa no o no ni binga fo le Atua fe roti
ia fa mai se atu ia le nganga le Atua ia ainga tasi Atua fa na uso me tu fa fin e poni ona fo le Atua ma e ka le sia ai neta sia ma upule ia angle le Atua fa manuia le Atua o me nga ke uia ni kai mi yo ka ko uma nga au ngi fa pe e ui e la o ni fa inka me po nga me ko fonga me fa o is e lo pe trip o ku me ui ma o ya so vai so lo sunga ke mai mo mai ai ka ko o fa tasi e alu Yesu fa la vero ka ko e mapo Yesu ai le mfai o kala ngo ya Yesu pe au i mafanga pakai me popo nga ma Yesu yo to amo ina la wa mo o to mai ya cha wa o le malu ma le Filemoni e malo ai o to e foi le Samoa ma tu ya lo fatu ya te o to mo foi le weekend fu fa i o le vai so ya ni fo mi su la fa so inen pe ma ai ni bu kalame ya ma umatu yang le tu fa unga ya ona le tu fa pe na fa so ina le foi tai foi o mi se tasi o sike ministry ya Australia ya o ni tone la mua ya ma nisi vaenga Australia ya ma nisi tonu o la langi ya le ya tu suyuma veta toa fa marosi mo fina ngalo le tu mo fa la treino le malo le tu me tua love light and life that is in Jesus name amen it na at tai ni viavi ina vo kala ya ya na sa mo ia mo to pa fo mo ni tu na le fia fifo ya pa ia le fo anta mo mo ni vo su mo te ta ia ni to si ke ia kilani nei mo le to ho ia sa nga fa stai sa mo ma futa mai mo ne la sa mo nga te mo sola ia to sa ia tu ngia tu ngo fo la fia fi a le ne o fa no la volo te no fa fo le po le tua la posifi a mo tatou ni sa botinga fo fa i mo tatou ya so ai fa stai ti de la Samoa ma futa mai sunga la vai tai ni ngata fo i leo au na tofi pa ia le tua so spata pe taulanga e ka le sia fo pena ma futa me lu mo tatou por kalami ile ni vai mo ne fia fia ngata fo i lea ia au sin fo i pa io ai i to mama tina ma tu ono pa pena na to tu le la ma po wa fo ia te talo mai mo tatou por kalami ngata fo i lea ta le tua ia nga fara nga ina fo ia to mama tina uso mo tu pa pa nga fo ia tatou por kalami sike ini Auckland ko ni sila fo ia fa nga ina fo ia so te tai mo sike ia Australia ko ni so se vai nga la bonino langi ko no ina le tatou sike ministry ya ma lo la vole totalo fo ina pa malo si tatou por kalami fai fo i pe masanyai ya ai te lola wo man fa le o tu fo i fo la fo sunga le tatou te tai tatou fo tai la to sa mo le mo fa ta si mal tatou por kalami na la pa se upu ho pe na ona sala o le 𝚘𝚏𝚙𝚎 to fa fonga Samoa pe na ia na fo tier fa le tu to final na fo si se upu le 𝚘𝚏𝚎 fo to fa fonga ia fa na no mai na fo ni ona to fai pe foi mo le matu ko kalami na le tatou fa malosi ai o fiao e fa malosi ai o to ia le fa malosi mo mua ila e ma ua ma le sunga te tai ni tu na le fiafi mo le tu nga fa tai tire la pasta mo le no ina le time fa malosi mai fo e le tatou po kalami pe o le masani ai e stopi e to tasi ia Samoa ia le fiao na mo tatou tu na auni bai maula lo tangata o oi tangata tausioloa po de au na tausioloa le lilo o le tara no lo fanau tara no lo ai e kalesia o wo pe fenga ring so se mete mafutai fa so e tara le o le malo o isu ke biso o le malo le tua tawina familia le tua i la singa foi po fai valo filimo foi toi ne vai aso nga e to foi weekend ya wala talata ma foi aso pia ma so pisi nga to foi le fai unga anga tamiti tawin fa man via le tu fufuanga ma poka la mi malawa ya ta to toi pelo mai
I le nā vai aso pe au lia atua i le ola ma le manosi ma le taitainga le tātou ri ma le tātou whaola. Fo i le venga e te ia, ni ngā whaftai ia pasta Mike, ni ngā tapu i lea, nei au na fo i le Atua, pe nā na tapu ai mai le tātou pukalami tua i o, ma fo ina le tātou pukalami. Ia i whamnianga nunga ia pasta Mike, ma le whatua ma na whalo, mese ni i kalesia, whawo no ina fo i o le nei o na whanga, i le whafo ina le tātou pukalami, i le whamnianga nunga ia pasta Pireti, ma whatua, mese i kalesia le alofu noa, ngangere nei, New Zealand, ia, Samoa, so via le tua ia te oto marawa, le fo ne vai aso ia na pai o toi. Ia, ai, mau pele ola maros, e maua ono nei, ia, pena na tau tua toi pea mo tau Samoa, i le tātou pokalame. O le CKA, pura tamita lampasa le malo le tua, ia, pena na mau pele maros, Benan tala ina to fo nan tala lei le Samoa ia ma to tala na ne tula na fiafi mo na tala fa tai te le lava ia na tua e to umara ni to atu le so fa finga fa ina ta to se tan ia ata to fa u tango ma to ma langi fa tai tele ina fo ile shei no la tala le fiafi fa tai mo la upu moni la tala le moni fa pena na ia tila ina yo matu tangata o lo matu ye pea le tua fa lo tila ina lo malo ia e fa ngai na yo matu tangata no fo yo ni fo TV le tua ni fa e ina il mole fa fa tele ia no le lei ma no taua ka mai o ina mafuta mai le fiafi ia lu tau ina pea o matu tangata ni ngata fo lo tino ia matu fo yo fa pela la ngalu le ministry ina ia matu fa ia lo fina ngalo ai oni fa ia matu loto fa ia matu loto mal fa maoni ai oni matu fa ia lo ai ngata matu ka mai le langi ia fa ngai na pe matu na tia i matu a o la va Yesu ia matu fa i lo ma fa la lo o wa o le tupu moni o e fo e o le tala le moni o e fo e o le malo moni be o le matu shea ina matala ina ai no fina ngalo matu. Tal familia le nei alata le Global Kingdom TV mo le watwina le ngato le nei ministry ia ministry umalava taitasi lo fa pena toi maima tu faina tuai la upu wa washo matu atunu Pele Samoa ma woma pa anga le ni ia na yo matu matua lo fa pena ma futa ma di telo taimi au na mafatua wa foi mo na tu fatua wo mai masani tamai ia fa manuia lo watu no Samoa atu tamai ma tu te mo se ni taimi fa pena ni lava yaso ia le vi inga fo ia te oi e fa tau no ina no mato valau ia foi mo pasta mai le tua fa tua me no fa ni foi sia la ona ia freti fa tua ia ki sen sule li ia e ang le ma ni sia la fa tua tamai fa manuia si ke minsi uma mo te tai Aoao fo le Atua po le whaatono nei ministry ia le iatu mo la ua ma whatua e misi le kālesi. Bi ia o te mai whaavau la whaaftai ngā pa ia e rofi so soni mai. Me e sule le ele mātu te tala. Amene, amene. Amene. Ia. Se voia. Ia, moa. Pele. Shalom. Ia, se pāt sala.